يبين وجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قلبي علي توضى كده مني الها صلى الفجر ولف في مصر وحواليها. الله الله Allo zany sacrifier zany atsika mampianatra fahitatsika fa tsika mahazo tombontsoa be aminazy. واكتر لو قلت اوصفها انا مش حنصفها واكفيها. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي. Atsika zany manampy olo lafa tsika nino mahazo tombontsoa am Allah subhanahu wa ta'ala. الله الله على الازهر. الله Oka tsika hinakinaka amin'olo eto ambony tany fa nino lehibe hinakinaka Allah subhanahu wa ta'ala ahinakinaka amitsika. على الازهر. الله اكبر من الدنيا كمن واكتر لو قلت اوصفها انا مش حنصفها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Nana tsika antijay tantara anankiray, tantara zay hoe nisy tantara marina fangalatsika leçon amin'ny fiainatsika. Nisy olona raiky izy tantara zany hoe fa misy 20 ans passé nambany lay zany atoa amin'ny haliny zaho mahita babako amin'ny nofy. Lay zaho mahita izy amin'ny nofy izy milaza aminaka hoe zanako zaho mahafadina anao. Lay zaho taitra amin'ny torimaso zay nandeha nanantony fasany zay nisy babako dia zany laza taminazy hoe tena marina fa anao tsy adinako fa mety possible occupation zay manahiran'izay amin'ny fiainanay dia mety possible hoe tafadina fa tena marina anao tsy adinako. Izy nantony manam-pahendrena anankiray dia izy nahazava hoe le nofinazy tamin'ny haliny hoe izy nahita babany somary nalahelo hoe zaho mahafadina anareo fôty fotoana fa maromaro zay. Nambany manam-pahendrena taminazy zavatsy anaky 5 zay hoe tonga amin'olo maty. Olo anankiray zay efa maty zany zavatsy anaky 5 maro zany fa 5 anisan'ny zavatsy important be nambany zany. Zavatsy anaky 5 moa nambany vanalohany aminazy al-hajj, faharoa al-umra, fahatelo as-sadaqa, fahaefatra ad-dua ary ny fahadimy io zany famakena boky masina al-Qur'an al-Karim. Al-hajj nambany mpaminao sallallahu alayhi wa sallam ziny olona tanteraka hajj io zany nino awaza hajinazy accepteny Allah subhanahu wa ta'ala izy nany zavatsy jiaby zay tokony ilaina amin'ny hajj vilany fa hoe hajinazy io mabrur kesiny Allah io tsisy valosoa fa afatsy hoe janna afatsy hoe paradisa zay. Dikan'izay dini fa raha ohatsy atsika olo anankiray zany izy natanteraka hajiny babany mety fanan'io fa nandao anty tany ty na natanteraka hajiny mamany na ny dadilahy na ny olo hafa zany izy miakatra amin'ny bongona Arafa. Nambany Mpamosolo al-hajj huwa Arafa, le hajj io ny Arafa. Izy mahatanteraka raha jiaby amin'ny hajj nataony ny antony hoe babany na ny mamany na ny nino havany dinia fa izy zany tonga amin'olo maty. Atsika aza milaza fa hoe zavatra ataontsika tsy tonga amin'ino tsy avy amin'olo zay maty fa ohatsy atsika manahasana ataontsika aminazy fa iny tonga aminazy. Dia tanteraka hajj ohatsy hajjinao izy correct marina ikesiny Allah subhanahu wa ta'ala dikan'izany tsisy valosoa koa azon'olo igny koa koa tsy hoe nino hajj koa tsy hoe janna. Manahaka al-umra, umra fivahinana kely na hoe mitovy amin'ny hajj zany fa izy zany le iny fanaovana umra io no mahatanteraka umra ny anankiray vilany fa hoe umra zay nataonao iny nino mahazo ajra izy agny. Ohatsy nataonao aminazy anao miezaka manao nino soala amin'ny place ataontsika Makka, anao miezaka manao tahajjud, anao miezaka ibada maro fa ziny nataonao nantony nazy vilany fa hoe mahazo ajra izy agny tonga aminazy agny izy boko izy falifaly amin'ny zavatra jiaby zay nataontsika boko heny iza olona anao zavatra zay ninazy. Ay
as-sadaqa famoatsika sadaqa. Niany atsika possible zany manao vovo, mety nany vovo tsika nataotsika ny dadilaitsika na ny babatsika na ny mamatsika zay fa nandao aty tany ty, izy ka olo zay misotro anao vovo igny, izy ihany no mahazo ajo anazy, izy ihany mahazo asoava. Dikan'izany ohatsy izy mahazo asoavana zany miova le placement zay misy zany. Olo anankiray ataotsika izy tafiditsika atin'ny qabra ndraiky asa soa zay nataony teto ambony tany, fa ohatsy atsika ty zany tsy manadina izy miezaka manao asa nataotsika hoe ino ninazy, dinio fa hoe le environnement zay iainanao lasa miova satria noho asa soa zay nanino mbola mitohy. Ay ny faefatsy fanaovantsika dua. Io dua nisan'ny zavatra zay tian'olo, dua zavatra ambesan'olo zay maty amin'ny tsika velony mba mahatsara amin'ny alalan'ny dua zay. Atsika mety mipetsika vita sola atsika Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir li fulan, inkina fulan, inkina baba, inkina ampoditsika maro izy volana fa ina avy aminazy agny, izy falifaly amin'ino amin'ny fanaovantsika zavatra zay. Ay famakena Korany, tsika mety mamaky Korany ataotsika na mandentsika, io zany avy amin'loagny. Mba dinitsika kely, olo anankiray mety possible izy niala tanànisatsika, nandeha nipetsika place lavitsy, atsika tsisy contact aminazy, nandeha fotoana maromaro tsisy contact, ataotsika 5 ans na 10 ans. Dinia fa le jour atsika micontact izy, le jour atsika nino manontany vaovao anazy ka akory fihetsemponazy, zay ne tsy adina ny fianakaviako, ata za lavitsy zaho mbo tsy adina andreo. Karaha zany zavatra ambesan'olo maty amitsika hoe atsika tsy manadina reo zay. Ampaminao sallallahu alayhi wa sallam, al-qabr rawdat min rawdati al-janna. Fasan'io possible io lasa jardin paradisa. Dikany ohatsy atsika miezaka manao, tsika mahatsara hoe mandrentsika aby igny, tsika miezaka manao zavatra anindreo, volafa io lasa me jardin paradisa zany, io tahateny fasana fa io zany mahita hoe le jardin paradisa zay, mahatsapa hoe fa hoe misy olo zany tsy mahadina reo. Anisan'izay koa nambara ampaminao sallallahu alayhi wa sallam, ohatsy olo anankiray maty, asa jiaby nambara ampaminao sallallahu alayhi wa sallam tapaka. Ino nambara ampaminao sallallahu alayhi wa sallam, idha mata al-insanu inqata amaluhu illa min thalasa. Ohatsy ampanompo Allah subhanahu wa ta'ala izy maty, zavatra jiaby zany ino mijanona afatsy zavatra anankitelo. Anisan'izany as-sadaqa. As-sadaqatul jariya, sadaka zay nataony taontsika olo anankiray izy mbo velony ezaka ninao zavatra hoe projet à long terme, ohatsy fanaovanao vovo, izy naty izy mahazo asoavana anazy igny jusqu'à ta mety simba zany, na hoe efa tsy mifonctionne io tsy mahazo hazo, fa ohatsy izy mbo mifonctionne izy mahazo zany tombotso aminazy. Na hoe izy nitsabo zavatra jusqu'à olo zany mielokaloka aminazy, taontsika nitsabo manga zany izy, zany olo mielokaloka amin'ny manga iny na mihina izy mahazo zany asoavana zay, na biby na olombelony zany izy mahazo. Ay ny faharoa tafi'bi, hoe le fahalalana zay napitany. Ay ny fahatelo nambany auladu salihu yad'u lahu, hoe zanaka tsara zay mahatsaro zany babana zay, zay mahatsaro nino ray aman-dreny zay, zay mahatsaro izy, io zany atonga aminazy any, io zany zavatra hoe mbo manahaka izy amin'ny asa. Ke dikan'izay atsika mila mahatsaro ray aman-drenitsika, babatsika, fianakaviatsika zay fa nandao an'ity tany ty. Ohatsy niany misy olo manometsika cadeau, jeva karakory afalipotsika zany mahita olo anankiray manometsika ty cadeau meko anao, sambatra olo anankiray izy fanaty, zay hoe fa tsy de misy fandraisana amitsika loatra, maro amitsika fa manadina, nefa atsika zany mbola manome izy cadeau, miezaka manao asa ninazy, volana fa hoe anisan'ny zavatra tiany boko zany io avy aminazy any. De nambara ny olo anankiray zay nitantara iny, boko izy mahambara amizay nambara nandeha fotoana maromaro, zany nambara nipody nahita babako amin'ny nofy, zava niezaka nano zavatra jiaby zay nambara ny sheikh iny, zany nahita babako amin'ny nofy izy mitsikitsiky. Dikan'izany io mahambara atsika hoe kazadinatsika le fanatitsika, zay mbo velona azy atsika tokony miezaka manady zany ray aman-drenitsika zay, miezaka manao soa io, fa ohatra zany fanaty tsika miezaka tokony miezaka manao projet maro zay vitatsika zany nino
nawe mandentsika, projet maro nawe mandentsika, ad-du'a, famakena Qur'an, atsika tokony miezaka mahatsara surtout ateny soala, atsika mila mahatsara nawe mandentsika zay, na ny namatsika na ny olo hafa zay mety nanosoa atsika io na tsy de nanosoa atsika any, fa atsika mila mahatsara fa io nisan'ny mitady doa baka amitsika na koa mitady hoe le fanampiana baka amitsika, nefa moyen kely ahafahantsika mahavita zavatra zay amin'ny fanaovantsika asa soa ataontsika nindrô. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.